Nakon što su priče da Dalila Dragojević već 8 godina krije dete, koje je navodno usvojeno i živi u Švajcarskoj, stigle do Filipa Cara, medijima se navodno javio zadrugarkin bivši dečko, koji tvrdi da je njegova ćerka i da će je dovesti do realitija da vidi majku i da se konačno pred svima otkrije istina. Dugo sam ćutao jer nisam želeo da naše dete, kog se odrekla, ispašta zbog toga. Ne želim da pričam kako mi se zove dete, niti koliko godina ima i zašto nije sa mnom. Samo više ne mogu da slušam laži. Gledam je na televiziji kako glumi sveticu i pravi žrtvu od sebe, obavezno naglašavajući da ona nije žrtva. Sve zarad popularnosti i novca. Dejan i Car su se spasili što više nisu sa njom i ne slute koga su voleli. Toliko puta se iznerviram dok je slušam da mi dođe da dovedem našu ćerku u zadrugu da svi saznaju pravu istinu. Mislim da bi ona i tada tvrdila da je sve laž jer joj ne ide u prilog ta istina. Ispričao je navodno Dalilin bivši partner.